Pini nali to mafan la so video long na ki wan pi la bangke online ben birth certificate ko son si ka apply neng jima la so putak si pini nali to fan la so video long na than pachini ponik po nali tum details mo deklar daga lam la bangke kai ke son si la so video long si thek pon long ik po nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte subscribe igon laben videos ta me lang mesen pulte nali tum share pon igon tang non pathiek pen ko son si online ben birth certificate ka apply neng jima la so process le lang pon lang la pen Cethan Polona. Tang de non ang ton pen details dak Cethan Polonang la pen lang Polonang online men birth certificate ko son se ka apply ning jima la so process le ki chengsi na litum la so video description along sta me link long exi jong si link long le pulte ni lifa na humri go ni link bang nang senik po hala so link long ber lo pulte mobile screen along na litum sta me la so narjan thek pon long po la pen ki chengsi na litum la so website long si kahum reaching lang pulte nali tum dak pen sign up paprang po mate registration paprang nangzi registration mate la id bang simar paprang nangzi jong se id nali tum simar ikalo pulte the email id kalte mobile number ber pen la pela da captcha la bang ke number pen se dak plus minus duta hai la an ma dak answer kilo la enter result podim ber iknang po la pen puthot nali tum dak pen login ponang po la pen puthot nali tum jong se id simar milang pulte la sign up puthek longji la sodim nali tum ber iknang po sign up along bear pon igde pen dak pen kaduk ave pen 4 step ando 1 2 3 4 5 step ando nalitum dak thek pon long exi la 5 step nalitum complete lo pulte la so id bang long pon ikpo id customer je pen ki chengsi nalitum la dak pen amen la pen middle name last name nalitum dak tok nang po jong si middle name do pulte sing son do la si do pulte nalitum tok do ningo la pen sex la bang ke nalitum dak female ma male ma la banalitum ki pidu nang jikidang so la pen dak date of birth la ta kipidu nang jin nalitum kinang sodlo la pen lason da thada ison soni address otp email id la hayo ina hangi nalitum fan nalitum da details ki chengsi nalitum da registration papra ego la complete lo pulte putho nalitum la login po option doji la login podim nalitum berikon login long ber pon date pen fin nalitum kipidun mobile number kalte email id la sign up hot nalitum kipidun mobile number la pen email id le nalitum dak pen ber da chok ni lista me mobile number ber por ekpo Nilista में मतलब मोबाइल नंबर बेर पने गेलो लॉगिन जी अपन नाली तुम स्ता में मोबाइल नंबर कलते ईमेल आईडी नाली तुम बेर गेलो पुटल ला कैप्चा फिलअप इगो फिर कैप्चा फिलअप इगते पे फिर लॉगिन लॉन्ग बेर पने गो लॉगिन लॉन्ग बेर पने गेलो ता ओटीपी बनाले एक पो नाली तुम दा ठेक पन लॉन्ग एग्जिट वेरी सो ओटीपी नाली तुम दा बेर नांग पो नीली दा ओटीपी बम फिलअप एक पो Lapen puthot dak login successful nalitum dak thek pon long exi lapen nason arjana chiklang ekpo lada screen lo nalitum thek long ji dak nilemen se dolo dak chi login tanglo nalitum jongsi lason login ello pulte nalitum amen dak do ekpo lapen on birth certificate ka apply ji aphan pula dang te nalitum puthot la dak 3 line thek long ji la 3 line long ber na po 3 line long ber pon ek det pen api puthot nalitum dak pen option long pon exi isi bang ke home lapen birth that lapen adoption po option long pon exi nalitum birth certificate apan la birth long ber pon ignang po birth long ber pon igde pen api puthon nalitum dak pen doji report birth lapen add all birth event register still birth lason doji nalitum la register still birth podim si bernang po register still birth long ber pon igde pen api puthon dak inghong ikchet na po lapen chingpul la so form bang chingpui galo nalitum jongsi la register still birth podim ber iglo pulo tangte ki chengsi nalitum dak pen la lang pon igo still birth registration pu theglongji ki chengsi ka fill up pon engji la bang ki state dak pen fill up pon apo state assam fill up pon igon assam fill up pon igde pen phi puthot rason wang ekpo la pen general information nalitum dak pen ki pidu nangji labang kinang sotlo koma birth certificate sika apply ma child information dak date of birth pinangpu putha dak date of birth ber date pina phi putha dak confirmation date of birth pinangpu la pen jongsi hala amhang ke thek so amhang ke thek ho jongsi a time apor nalitum tognon date mate do pulo tangte la so time tognon nangpu la pen la sex bangke fill up nangpu female ma male ma la fill up date pe phi putha dak father information pinapo father first name middle name la pen last name la pen da automatic la bangke sms pen togi pulte nalitum tok tame kali pulte nalitum nangni pulte la bang tok te data cho la pen mobile number do pulte pidun tame la ta optional pidun de data cho la pen aadhar number talo nalitum jong se aadhar do pulte aadhar pidun egon la pen putha dak do thulang
mother information to fill up nang ji kinang sot first name mother first name lapen middle name lapen last name la the same process la mobile number lapen email id Aadhaar number nali tum pidun ji bulte pidun igon lapen putho dak du thula place of birth labang ke nali tum dak pen theklong ji house ma others ma nali tum mate hospital long ma labang ke nali tum dak tok dun ignang po lapen putho dak du thula district fill up ignang po sub district lapen select village name da automatic nali tum da district select po plante dak sub districts tame automatic wang po lapen puthot village tame nali tum dak chong wainang po la so sub district along ko konana da village ma do la chiklang ekpo la so village nali tum select po na po odiak tha da bangla village ma town ma labana tum da pen fill up la pen ronga men la bang ke village dak chiklang ekpo pin code nali tum dak ber po na po la pen house number street number la hai nali tum dak pen post office pin code lahai ba nali tum fill up don example la pen putha dak do thula select registration unit dak automatic chiwang exi hospital ko so hospital pe sinali tum registration jima nili example apan nona pik lang ponik po nili puthot dak fill up ponik po nali tum nang lang don egon nili da example apan fill up ponik po la pen dak translation file pe sitok po nali tum la bangke translation ni pulte nali tum dak translation ponik tame la pen mother names tame nili dak pen pidonik po nili example apan sipila house la pen districts tame nili dak pen example apan nili napik lang ponik po Karbi Anglong nili dak pen select ponik la sub district Dipu select ponik dak pen apit village ma village la pen village select ekder la pulte nali tum dak pen village name kunada village ma adarsa gaon nili example fan la pen pin code nili dak piponik po example apan la pen dak puthate hospital da automatic edi gelo Dhansari primary health center punang klang gelo la pen ali tum la fill up ikthai lo putel la next pu adim ber ignang po next long ber pon ikdet pen api documents amukha ba nali tum upload nang po nili dak pen next ber ponik po next long ber ponik det pen afi legal information step successful lo nali tum puthot dak pen district la pen state la pen district sub district village ma town ma la pen roman same process nali tum dak pen fill up nang po la pen other information la banali tum dak pen fill up ta chok fill up le ta chok la hai long bangke nali tum ning ki hanglo la pen documents dak pen upload poneng ji la bangke documents type long beri ko documents type long ber lo pulte nali tum pina anda option long exi Aadhaar school certificate child Aadhaar do la pen dak Aadhaar puta do so na tap dak pina an documents do ji la dak ki do an pen la isi ko lo bang manali tum upload ji la bangke upload don tame la pen puthot kapre documents nali tum jong si upload don lang pulte upload don kali pulte danang nilo documents type la bangke nali tum dak pen ajat nang ne sining hang pulte nali tum upload don dia ekta dak pen Aadhaar upload don jong si documents kapre documents upload don lang pulte nali tum upload don tame la so dim nali tum ber pen la pen documents upload igelo pulte la next long ber go la pen next long ber dat lo pulte dak details nali tum ka fill up son on details na cheklang ekpo la pen nali tum submit ignang po submit iglo pulote anisi ban ini api pen lo tenali tum la so birth certificate bakke long ponik po ase pinia video long bang nili la pen apna process nam piklang ek thekthi det po thema nili long non presently da voter diak tha birth certificate ka apply bang pu mate bang piave la sinili la anang dengsi nang than pachini ponik chot po la si dumi thakmi kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do advance tami nilin pen cardom to change your